नेता जिंदाबाद 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 मुद्रा 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 नेता जिंदाबाद nomination ng Lojok Pono, Punanda Constituency ng nang dia kimang ko. Non nilitum BJP ahin pe. Egharo nong langker MSC constituency nomination kami gelo. Kasi akimang ko alam bangke anutin na dolo. Kemang bangke non nilitum campaign. Aku pen lasoteng siap campaign ko. Non nilitum aku bangke candidate officially declared election. Cepahaye phana bagan tina ceklem rekho. Asi nilitum mesti lo pacing churi phana bang ceklem ko. Asi mela lang kimang bang. Kangke non lang dam do kulote lang her homosti long langke new faces side achedan jia long la new faces long achedan ponje bang non ko puding derang da ponang sunu pam independent pen la si la so angkan pi benami tung lang dam do te koson ji ki claim ke dam ji phan mate la non election apana sabso nang gi him na katura pini son ki ponje son Puding terang alang li yogdono bangke lagalang kono bang asam Jasemet alang li ke Kongres abang fu Kongres lang si claim abang Kongres lang si alang li candidate chohang dun lo sungro hamang upian ningi surunya alang li pan pipon pedan lo laso aningi yang je aningi jepang sabi alang independent men tu independent men tu dun ko la Kongres abang jetap nilai tumela dagat tang kecukup di alam dah lagi uwi gimi tum tu nilai mitang ta uwi gimi lo pasar palam teson peneng ke kiti claim nepomiu ta ninge ne da chupanuna bosara taksi asama la gambang danang tum bujik no uwi gimi dilita uwi gimi sta nang lituma bangke independent alo bangke tu ta nan chinian ni tu nan ki tu public atung sinom ke ili tumana thekmu kona ke claim dun se ali tu la bangke ili tu kancar tu rong sabang ka so ang non na election ho bang joy kebes nang high focus nang bang ki hai bangke lage apranga wan ma apane access ni tu uwi gimi pen ruling party long candidate mate party ticket ke long lu join ni nilimitha ache mangula ko kai la party long claim pin abang ko antai ko na sulung ko ni ka ro masi hai long thek bang choro pasang. Yes.
Bicara rupiah, bicara apa sih?